Impact TV Kuki channel Chipinthei Talkshow gift and refreshment sponsor Kohi industry vezausi na bon chawin avelin SEIMINLAL KIPGEN KIMNEILAM na kahin naikinin na hi tuni ho Talkshow hi guest he very special guest hi when ji chama ho hi family hi win ho sports langa jaute sports hi tulai hi sports hi piti de ha career jong sep thai hi ta it and thing ha langa he dis nai ho hi football alung lut hi win but ho family hi badminton na hi I ho state level chule hill level chule even national level azong medal chule tamda hin la hivin and icha main focus ball due to now baby Kimkim Khongsai hi ama hi chapang cha hin lai hin chapang cha hi wanga hi medal tamta zong hin mun tan zu tengla ma hon zong hin intro tawin tin ama sapenin ama ho family chu I host studio welcome na bolo hitin ama sapenin welcome to Chipinthei Talkshow and nabon chawin congrats especially Kimkim Khongsai congrats na ahila injun minchu ka hinsai ta in Kimkim azu ka hinsai ta in Kimkim anu he hile pi HOICHONG how kip a hi in chule pa hi hile pu JANGKHOLIM Khongsai hi in inju lam hon jong hinsai ta win kin ta la na ne khat hin nei gating baby Kimkim Khongsai hi it's the BAM Championship Hill District Badminton Association 2021 na hi 3 gold medal and namo inchule State Badminton Open Championship 2021 under girls under 11 kum somlakhat noi lama hi gold medalist hi inchule pi HOICHONG how kip zong hi Hill District Badminton Association 2021 tu kuma 3 gold medal mama hin mukit inchule pu JANGKHOLIM Khongsai inja kain sai ba ama zong hin HDBAM Championship tu kuma 50 plus kum som nga chung lama ama hin gold medal khat na hin mu in ki thang at ta khat hin very much proud moment hi in chule ai ho Manipur ading azong hi tabang family badminton langa sports langa gold medal mu hi ama ho se zong hin ti ta san lal po in record khat zong hi in hi le ama se penin baby Kimkim Khongsai common ching kati baby Kimkim firstly nang intron hong ki ball thai di ha now to hi kumizat nahi ham and hui lai school ana kai ham and then ban le na subject na lekha simna pp subject na favorite ni ham pp hot na hin sai masat thai da subject ka favorite ni ahile English one ahin abana toy class is that class 4 na simna ahile school na school min hele Saint Anthony hui lai Chingmei rong na ahile ama sa penin injo kahin sai bang chun hi chi badminton hi na badminton hong ki chemi inu le pai koi hin na hin hi chi ki chemin ta intro hin bang sa pen kapa papa in na ala ma hi chi an sia chu ipin na gela taki pa am ai le in ti kakipa na ki pa pi ta ma hi ai le pi HOICHONG how ki kwan ja pi hi le nang ma jong self intro ti taw te na na hong ki ball thai di ham ti tu in u to khom ta jang le chu nang ma personal ati taw te na hong kon do na nang ma history chom chan hin sai te di ke hi kang po pia pat ka hin chong loi ka hi ke hi HOICHONG chong loi ka hin to Khongsai chunga ka ga lut phat a hi HOICHONG Khongsai ki ti tan ke hi office yong na ka tongin ADC ana kang po pi hun assistant inspector of schools in tu ahin sai tu for hun ke kalain duty na ai cho to hin kan kop hin hawang ha thoi minu ki hikin in na in sunga ichate vet dito ting ale khasim nawa iboi pi dito imajo si ho hi in vet zile minu dinga wa hi them khat fel zep lo le boi tho ji chi ki chep to hin tho hi che ai le pu nang intro hong ki ball thai de ke hi JANGKHOLIM Khongsai ka hin Kampopi district Chonjang khu Lungtin subdivision apat ka hin sapang ho sim lekha sim ding thiam jil ding ngai to na hi phaya hong ki cheng tha hin ka hong pen na ka kho wang che le Chonjang
khô hi chu ki le chi badminton chung chang hi adi chan ki sei le yo chu thing lang mi te je football pe mi volleyball biang mi ki hin ale ke ga gel dana chu football pe ho chu le ei ta sa ding ang chu risky ani chu ki he mama hin na sapang ho la hin cha te li ka ne na la hin neo pen nu hi ki chep bol sia hi pachan cha na thei ding lam pi pi mam ti hi ka hin khol na hin ki mu da na hi badminton hi phapen de ham nu mei ki chep na din na phapen te tia hi focus ka hin bol pia anu ta ka ki ho to thana ama hi di cha da chu kum nga kum gu pia a hi pa da hi cricket and tu pan hin ye chun pathin mapuin tin ama hi khununga e ho Kuki nam choi sang khat hi lo le Manipur India choi sang khat ei thein ding in pathin hin pan pi han ki ka se bi spen no me chỉ bảo mình là anh là bị hồi trong nào cái tàu tên nào to hình nào bây giờ này họ nằm anh đến mai anh yêu pen ham mà chung ngày giờ nằm class giờ xin tạo một cái ball vâng mình sẽ thấy nào hi li u cha li hi vin alien pen hi pasal hin graduate aitan abana nu yong graduate aitan ama athat na nu he BSc nursing asimin ting le ama he aniau pen hin neo pen nu le kha sim ngen tu lai le kha sim bo evolving mi yong a hi do be se lo yong yum ji ve na ai chi ja chu ke jong hi ke chep gol se ana thanom mi ka hi je chun chi kajinei cha ya khongsai venga khunga yong hi ke chep hi volleyball kiti football kiti hi Christmas New Year yong le nupi nunga ki pe khom na volleyball ho yong hi ti a chu ki gite ji chu ai cha chu hong ki chep chep le court ho yong hi Lord Star School hong kit le ale chila chu badminton chu mi hong ki chep phat a cha chu ka hong ki chep wa na sa pa chu hong ki chep le community hall ma hong ki sa kit le khongsai wenga chu mi ho hi hong thanom so win badminton ho hi tia chu ka hong ki chep chep le ta he ama he kan nei wa hi ama yong hin hong thanom do ti di tan te na ki chep jong apa yong thanom ke jong ka thanop je a chu chom khat join stadium ma opposite ta Khuman Lampak stadium kit khu anaya na he na just walking distance he kati ai cha hu ka ga chi ji wa ka ga ki chep ji he cha chu ka chanu yong hi injui ji neu na lai hi ja chu da la thei be se yong hi lo na injui ji le ai le cha university student ho yong hulana ama ho hung ki chim ji ko chong ji chapang ho badminton ki chim ho ating la zat ji ve a ki chip naw thanop naw chom chi jong le badminton ki chim nom ho chu NSA ho la ho hung ji wa ai cha chapang ho mi anewa pat a badminton basic training and a ball sa ho chun and kim hi cute yong asa jiu no me chapang hi ji a chu ai cha chu aga hil jiu atu dan ho yong ti ho na ai cha chu ama hi basic apat a hung ki hil tabang he ko chonong hil a ki chim sa chapang ho nong an hil ai le ama hin an het an ball ti a chu a u te ti din tin na ti chu mila hung ki chep ki hola hung ki chep le thanom do pa ya chi pada chu coaching yong kan sol pai kit o he ai le to na hin sei khat chu ama chu nga hi mi thom ma hin ai le ama ho hi cha ki chip sa ding na gel ham and then to na sei banga chu is it accidentally na ki chi ma na chi na pui ja ko na chu nan jaw sa nam ai lo le abul apana ama wang hi naute lai mi khat wang hi chi sport si ka ki chip sa ngai ja na gel ham or accidentally hi chu hong hi accidentally yong kiti hin te aji chu apa yong thanom ke yong thanom sports langa hina ating le alien pen pa yong hi sainik skula nakaya ball pe na thanoma ating le sainik skula yong ho select na ball wa Santos Trophy atiwa anachi he Delhi langa na ite acho ma na thanoma Delhi a graduate lekha sim layang chu ama I league dunga dinga ana ikhat o he na min
mami ke hi ball pe ding in min a day win ball pe coaching kachi di tam ti hong hoi an se ai wanga cho ma hi ka first born nong ahin pasal khat bo yong ahin lain football hi very rough game hi ji ahi ke jong hin ama hi lekha jong ania wa para hi theme ahin na a cha chu lekha hi kasim sa nom je bin ball chu just exercise wang chu kadei hle na ji chu ke yong mi exercise kichip kiti he very active mi kana hi in ai cha chu ka chapau hi exercise dinga chu evening ting chom chakhat aga kichip chu ding chu kadei jing hin na lekha wang chu focus jep le ti chu kana dein a hi wang abanin anaute hoyong athanom su ke ve kichip chu a hi wang chu ti be se poina a hi wang aneu nu wang hi ama wang hi athanop tu to a chu so di ti ka ki gel sa thon he pa to ai le baby kim cho ai state level on na kichim tai na ai le state level and then enjoy in sayo HDBM hill district level on na kichim ta ai le gold medal nan mu a chu inatia na ki pam hi chu moment chu nek nen sai thai da ka ki shot in na avana ka ki pa avalen ai le hi chu medal no mu chu kui credit na pi no kapa na pa na ai le hi chu nan mu chu gold medal nan mu chu inu lai pa hi ipi sai hanam nang ko ma iti rek hi hana ima chati di ipon ke pa on wala ma sai hon lo hin na ai le hill district jong chu khat hi tan state level hi tan na ai le hi chan ge na hin pui tu su pi ti da we have like coach so in ai na kun kui ham na coach and then ama chung chang tu chang chan hin sai ka coach pa min cha hile sar kisan bana ama chun thil hoi hila ti bol di het ya racket tu jidan hoi hila mana ite kiche ho jong na e bol sa hoi lai na ki ji MBA na pung za na bol ji han nam training pung nia pat a hi pung li chan okay ai le south ho chu la na ai le hi chi ka a chu IPT de ha break na nei ji han nam break na nei han na ni cham kha kha na ne ai le EPP na ne ji na ha na ding like hi chi training na boss nga cha mami la papa in pin ne sa ji am ai lo le nang ipin na ne ji am na ha na ding sa na badminton kichip ding I ha ding ala sa ha ne hi ti chu hi na recommendation khat na hi ki pam he jing ai le pu family head khat na hi na za jong na hin sai ta in sports person khat na hi na hi le hi ta banga family khat na lit to kit na lit to hon na head khat ni ta na sports langa hi ti maintain na bolam like families on now te ho and then unu ho jong I khat support ball ngai every angle na hi chi balance bt na chi pia la ki le sei le ke ho hi sa li ka ne ji u chun na achunga thum ho hi pt de ha ka le khasim na lama ka hin pui khangoi di sada ama to achunga nu ta BSc second year sim ta 12 years ta bang difference ya akum hi cha chu hung let pha wa hi ki ni hi tham khat yong thong thol jep tai tia hi kichip hi badminton kong ke pan on na cha aneu nu hi ki da tha the lo ai ki che ma ki pui hi hung hi jin achung la ho hi di chung graduation hin chai graduation hin sim ki tyo chu nei ti ding na khati ding ti be se on chungai lo na ai cha chu ama hi kichip na lama hi ha hi ahin phat chum pi ti chu ke ni yong help yong kan ni no na ka hung pan the on kha hi chita le adi chun kichip kiti hi just ga ki mo chip mai kichip hin na ahin professional ta hin pui na dinga chu EPP ngayam ti hi an mu pa hin tu la YouTube imam ta na ani la chai pi ngai de ham a hello le a kichip na hi EPP hung ngai de ham a hello le ozai ta ba ngai de ham piche kichip le a future is an ge hi EP de ham
ti hi study ki bola research ti da ai ma ilung gela na personal la research book dai ta bang kisim pia ne la cha chi hi la phante chuta le hiti pha dai akitho hiti pha akichu la phante ti chu maintain ki bol hin na maintain chu ai hin i ho society dinga iga het diu ka de chu i ho thin hang mi te he di i ho hi skill nei te hi chu ta chu i ho hi skill hi inei sao hin ipiti da anu apa te ho hin alampi hi a platform hi kisim pi the han na hello le anu apa te hello pia pu te ho hin achut ne ding mun hi kisim pi hoi le football han na badminton han na table tennis han na EP hong le hin thing hang mi hi ji win ta sa na ba hin na fitness wang hi i ha sa hi pathen ni pi sao ta bang he ti wang hi ka ga se do no ne na very inspiring a hin le ai ho in jong avelin ga veo hitin na reverse ho in jong avet nom diu ta sa no min coaching a bola video ho hin tin chule hi tournament a hi lo le hi championship ma zaw na ho na gom khom min nang ya hen la ma hi jong le vet ha na ga ne yo hite o video ho chu collection ho chu ivetawin very inspiring hin a hile aban ga sipai ki nautin a hile kim nu ko mal sing kati as a mother na as a housewife na iti maintain na bol ham like family chate vet reading nang jong na to ki na langa job jong na bol ki sports langa jong hitia na chi ki no hi iti timetable hi iti maintain na bol maspen a hi jingka ma tho ngai tan na school kai lai chu tu hi school kai lo in school kai lai wa chu ki ma tho a lekha ki sim sa a en bu ki hona ating ki ni sa a school ki go sa a tenga ki tha do ji hin tu hi online class ki bol ki tan na online class hi phat a hin them khat ahung ki tho ge tan bung gup dunga hung ki tho ki tan ai le bu ki honin ting le ama ho ki thovin 9 10 dung le online class ani hin ka boy pd kim bo hung hi jita chu au te chu hele bon wa ama ho ki sa thei taw na ai ji chun ai le bu amin le ka ni chai sa le online class ka to kit lanin ken jong ka to pi kit ngai kit na aji chu a bol ding e ding ho hi atam zo ka hil jin supposing ato pet a chu online class a chu toilet a chi no la ke kan to den ji na a hi lo le pem khat excuse ani a hele chun abang le ke ka to den ko mi ngum he ka ti chu om jin sport sunga chu atam zo ke ka to he ka ti a hi chu o zpi ho ko ma ka sein a school win jong a he thiem win kim hi tournament chi din hi ti te panga ki chim din ti ho chu ka het sa ji oza class teacher in a principal ho no he win hong ki le no
kenong ka ga thot in kim thil mu ho zaman wish and ballin chi chu hin ating le sun le bu ni achaya to chu khat covid sung hi je aju ke office ong ke hi inspection bola ka chi jin fila ka hin na etisia a hi le chapang school kai lo je aju ke office ong chu fila kom je chun ka chi ngai bi ase lo na ai chi je chun atam zo ma kom pi ji in chu hi le once in a month na hi inspection ka chi ngai in school na ale ka ama school ka drop out le ke office ka zo ji ti tabang na ka duty ka ki ball ji tan chi chu hin ni hla le ma hong thlun le ke ka hong thlun le ki boi thoin ka hong thlun le bu ka ki hon le ong pen ka cha te lien te ni on le a hon a hi lo le ken ko ka lel lo na le ka hon na chi chu ka chai le hot case dunga ka ki koi kit ju he ai chu game sa ka chi di a chu ni hla around 4:30 5:60 ta ma ho ka chi ji na ka ki ho to ji wa group ba hi teng stadium hon ka ki chim jin abang le ka viang wa yong ka ki chim jin covid sunga chu ka viang wa ka ki chim be community ho la hon na covid tem khat hong all phat a hi stadium ya ka le chi kit wen stadium dunga ho 5:30 ti ta bang le ka ki pan ji wen ka hong ki lew le bang le ka ge ni o min abang le ka hong wa ni u zong o min aji chu mi a ki chi matamai le phat chu sot nai nga yong so ate hong ki le ki sil la so ke na teng le bu ki ne pung ko pung som hi ji tai teng chu le ki mo ki ai tia chu routine na ti chu hi nge ki ho na ha na yong tamintin anu zong tamintin na ai le pi nang in zong ka hin sai bangin 3 gold medal mu khat na hi tai na hi che ho Hill District Badminton Association tu kuma hi chi tai lo na ai hon national platform la zong hui lai na ga participate tam EPP achieve na ball tam na sai tai da state veteran kiti yong hi Manipurin conduct ball jiwin MBA na state veteran na 40 plus akana zawin single hi champion kahin Manipur dinga hi veteran na rank 1 40 plus anu me la kahin ke hi doubles ho yong ka zaw zin cha pa chu Manipur pat a hi national an select ule ke ho chu 1 2 rank 1 2 ho chu a hi sa tan select sa tan na chi a chu guayong ka ga chi in kaloi nu to ke na kum covid masang he pandemic masang lai chun ka ga chi win mi 8 tabang 40 plus se upon 35 na 35 plus 40 plus 45 plus 50 plus numei te se 60 plus ge ya ki chi myong ka ga mu do in na thanop om dan vietnam om dan chu hichan ge ya chu healthy na lai he ka ti hichan ge ya chu ki chip the he ti hong ka ga mu do in state zo si a mi hung ki chim ho chu vet le thanop om le in ke yong encourage ke le ke ball le na hiti a hi hin aba na yong international laung chi na the o me ti ka hen a chi a chun ke yong hong ki le yong hin chi ni si le ki chip thei chana ki chip de he ti hi I tabang office ka chi ka hong ka le la ka hong lun yong le at least na just 1-2 game ki chim dinga he ka chi te ji he kadam lo ti lo tai lo a chu iti chu ka ki chi min tu chungong chun April la chun 2020 a chu anom lo ta ji chun Hilbam badminton na April la chun omin chilang chun 35 40 atel la mix double sa goal kan lakitin abana tu recently hina Hilba mama chandi la omin chicho massage ukrul hin tu chunga chu chandi le hin chaung chun 35 doubles goal hin kaloi nu to kim koi reng kiti khatna ke ho Kangpopi district mama apat ting le 40 plus singles goal hin mixed doubles mixed to open hin
Japang khat to kapangin Andrew Lord Jem kiti khat ama wang chu international laung kichim Japang ai tai ma cha ke chu Japang hola ka kichim ahan pianong kahin ai wang kan la thanin ama chungayong ka kipa len anu le pan chungayong kipa thu kan se very inspiring hin na ahile baby Kimkim commenting getting state level chuna zata national level ana chi kha tam na na chi kha lo lai na chi no ma iya ahile twin national level ana chi na dingai hui lai mun ana chi no ma nang mai na ka perform na no Delhi na ala international la Japan na ipling nga Japan na chi no ham Japan la nga jong ikha titan chu agam nuk ja na chi nom ham ahilo le sports ki chemi atam ja na chi nom ham sport mi ki tem jong tama na ahile hi chi injan hin sai bangin badminton hi papa in na ipa in kapa intro in ball masak pen ne ti na hile mami illa na ball law dan ha support na ball law dan ham ole iti I ball na ball thau na ala mani hi kun na support pen na ani ni hona na ahile hi chi gold medal na hin mu acha injan hin sai ta in kanu kapan wa ima sai poitin tun nang papa ko ma ga dong hitin na ahile Kimkim pai nawin gold medal hin wa chu at that moment na chu EP feel na hiam chắc hẳn hình sai tay đó Kimkim hi iti dia pathin gifted khat chu api ham tin ka gelin na ye chu ilwam kiti ho hi Manipur thinglang mi ku hi ikisutua nume hi yong pasal jong cho si hi ikitiet ji chilai la hin aman hin la hi ukhula chu April ka het khelo le 5 to 9 to 15 hin cha hin under 11 single champion goal la 15 goal la ta le 15 doubles goal la runners up la ahin tu chunga hi within a short period 4-5 months ki ka hi coaching chi bia cha tu chunga hi 11 ka yaw sa talo 19 15 19 single 15 single 15 doubles thuma ka yaw sa le thuma hin goal hin la je chu 11 chu khatwe tamyang longa hin la ukrulang hin la phara chu let thinglang mi chapa hong chu kumsom la kumphara chu enjoy hin bol han na ama hi state level la yang did 30 after 3 days ichim de phadin tia hi tham khat akha bol na denga cha chungla ka dok to chungla ka kichip sa a kichip pinu chu mi 19 kiti chu thinglang da nunga ta na cha nunga no cha kap chu kap leu hin ka ki pa na chu kalunggel khat asu bulhit 15 ho 11 ho chu ama hi kum som na lai chu 11 a ki chim thei be siu hia kada la pia chapa ho 11 hung ki chu a hin la thewa ama chunglanga kal to ama na chunglanga hin la na lai chu ka ki pa na chu tension chu thama chu kan ni na ki chip pe chu pa khat hin na jan chu a yi chu ki chip pi chu mi nunga hi pha ra chu jo lim ivet phat na he de chu hi chu tension me khat chu kan ni in state a hin under 11 le 13 doubles ki chi me hin Manipur state a me le ho hi ki chep la khang to hi ta na coaching yang mun ti na coaching center ho no wa anu pa hon jong patake cha jingka ni la apu yu hin cha a hin la chu hill district sang chun ela la chu ka ki pa jo aji chu adi jan ki sei le ka sei khel lo le I ho thing langa Manipur open ho medal hin la chu record himai the na akum 11 a hyong le sanapati a chapang hoi ta nie ki chemin karlo ki tikhat kivio ki tikhat hoi ta ki chem ran ai a hin ame lela ama category a chun alai hon pon na
and silver alai la na nai double chin chi chu hin ye chun ke yong chu hill district a chu badminton hi anaki chi mi chu ka hipon a hin ira ka sei tan chanu chu badminton a ki chip ding le thamha research boarding ipiti ki chip ham ti chu thamkhat be het angai ti a hi ka ki chip hin na aji chu tournament ham ai lo le loi ho to spiring ki ball phat le khon thil ball chu all ball tang half ball tang na ai lo le heti ball tang ti khat chu sei te ngai ha court pa chu always available he lo ya chu parents ho chu kyum jing he ya chu ka ki chip chu tension ne hi in cool in half ball in ti chu sei angai ya chu hi chu ki sei ding le chin e yong chu thang bi ki chip thelo le chapang chin thu la lo ding na ti khat he ya chu badminton hi kum ni kum thum kum liong ling lo lai ki chip ta chu nu tan kong ki chip ana pathin lung se la chu okrula yang chu 45 ka hin la 45 kilatan to a ban 50 kilan ka ta tu chung ha 50 ka hin la ki de ti chu minu midang ho loi le pai ti ho ka ga het sa num chu badminton ki ti hi khat pi ti da akum lo na kum som nga ni hang le na ki chip pi ding som gup ni hang le ki chip pi ding kum som la khat ni hang le ki chip pi ding cha chu chi game hi ai thele e ho society swang promote e bol wa indoor game hin kisu kha na thomin na injury thomin ji chen ta sa dam the na hin ti jong hi tunin ka koi no me ti pam le zingin na a hi le ki holim naw jong chu hung so thim ta in na ilal ta diu ta sa dam min ki chol to gomin break chom cha ga law hi te o pp ho le viewers so zo si enjoy ka hin sai bangin baby Kimkim Khongsai and family e ho Kuki cha te la dinga gold medalist badminton na an law hi na ho family ta chen khawlim na pha chom cha na khungai tin break hung ki chai chale chi zom pai di tu in break chu an law hi te Khoi hi akon hum kisim do don thei zo se hi khoi zu thing sel akon kisim a hi khoi hi test the heart of Manipur
avelin na bon chawin lim na kahin nai kin enjoy kahin sai bangin baby Kimkim Khongsai and family ho Kuki chate la dinga gold medalist nu te adinga jong pa te adinga cha te adinga jong representative football wa medal goal hin law am ho family to chen ki ho hin ale tu in baby Kimkim ko ma si kin in kate ale baby Kimkim apart from badminton na badminton hilawa adang ipp na interest ipp mam lasa alo le lam or ipp na interest adang ba lasa na ipilan hangai nom pe na English la hi le English la na ha ngai nom le na favorite singer ti taw na artist na in na het koi ham koi la na ha ngai pe na atam na khat na hin sai ka ha ngai pen ai le BTS wa na ai le class school kaya na chi phat le na school na kai ting de injon hin sai ta in English na English is your favorite subject hin na tin na hile ha na sa pen subject pe Hindi na ai le ai ho India sunga kichi ma na chi phal le Hindi is very much important ha le jang le na ha ta na ki ready ngai di ti ka hin sai hin tin na chi se ki chai loading hi in national platform of min and international platform of min jo na dream ten is Delhi Japan na ti te ten na ha ke ho ding na ti chu ga se ho hin tin ai le to ai COVID-19 pandemic hi to klana online class na ball even ai le online class ki ball to offline ti chu class school a ki chi hui chi nom na sa school a ki chi na ai le phain hi chi na hong phain tin na le kha lang jong hoi ta na sim ngai di cho ai chi chu sports si sa hello le kha to hong ki tho ting le khunung le sports sound career ti chu na to li to azong Olympic medal mo ho na tamta Mary Kom hi in atang dang ho I he so ke hin inspiration khat e hi na chi ga se hin tin a hi le Kimkim nu ko ma na chi tin sports na hi career na tun jong Kimkim ko ma ka hin sai ta in career tamta jong isim thai win na hi cho hi ai ho tu lai nu le pa ho hin sa te ho hi le kha 12 fan sim chai le MBBS engineering hello le cho bo hi we took as a career na cha kha chu football hung lung lu na sports hung lung lu le fail hi ta hin hom mang hi ta lo le art lang ti taw te film acting lang or anything thing le fail hi ta ti igel win na hi cha hin nang lung gel ipi ma a hi chu mi zo se hin talent kinai su ke thip na yong kinai su ke in a hi wangin e ho hi gam hi khang to be se lo ji a hi dan hi la sa lang yong hi athiam tam ta im chi sang di tu le sang ta ge zo povin ada hi lo le football a thanom chu tu hin football wang hi aban ban lampio min asang ta ta na tun dan chu khat chu boxing a thanom yong tan na swimming a hung thanom khat hen lang hi le swimming hi atam zo hi e ho hi ho wa badung ni chi yong hi win a thim tam ta im diu hi a hi le chi swimming hi e ho hi ka vet le ting lang a chi ka chi ting le sang ta yong ki chom la ji win na ai jo hu practice ki ball hen lang athanom khat swimming hen lang na dan hi Olympic tu chunga chu bela chapang neu cha yong swimming a ball lu gymnastic a ball lu ti tabang khu I hon in nei lo bu chu ti khan to na cho ho ji ho ai bovin I ho yong I kyung mo thei be se bovin ai wanga chu thil ho wang hi tu ni hung khang to zep gam sung hung khang to zep tan ball thei yong them kha khat ipp zat sports lam hen lang dang hum zep tan na ki hol thu a ha sa legen thei thu a chi ding I dei chu em chu zui ngai hin na ating le anu le panong ki tho pi kit ngai hin chapang chu chang se a chu mi o se ball zo lo de hin ai tabang banga chu kim jong hi ti chu ki ball la hin ji a chu chapang ho hi athap na lang hi EP ham na I het pi ule minu mi pa hen wang sot wang hi ding hi pha ka sa le ti chu cha te ho talent hi na nu now hi sot ni na le kha se hi lo wa na ti wang chu ka dei le ken so
ai le kim ko mana si kin ai le kim nangin badminton to hi nang ma in na lunglu na chule medal na hin na zong hi ta na now ai le badminton player nu me ya ti tau ti na kui na favorite pen tai ju ji ipidinga and then ama akichip na nangin pidi chu chula na nang all pi pen avo dan ai lo le ai kha apan la dan hui chu na ko pi pen a strength Strength na abana a ball zidan ho a ball zidan ho na a trick shot ai la badminton kichiting le nang tu chana hi state level na hi tan na ai le hui chu very much important hi ham ti chu to na hin sai ama ta banga chu hui chu pen hu ti chu kigindan hi lo le hui chu pen hu very much important alertness ka ti dan chu hui chu very much important ham kichiting le alla pa khuna ai le na kichit na la ti chu hi chi tournament na chi na hi han lang ai lo le enjoy sayo state level ai han lang HBBM ma hi jong le na kichit pi na ho la pt da ha ama hoin medal la zo hi jong le na team na sa pen mi umam na copy thai na ai la pha in ai wa chu wat ser mo team jong le to ama ho chung na hi ta na medal chu la na hi ta in ai le enjoy na hin sai bangin la kalunglu ni na ti in ai le la ti lo adang ti chu I khat film ho ai lo le adang dang ho na vet ji film na vet ting le ipi film na vet ji sports langa ho na vet nam ai lo ipi film na ha vet ji sports lang na ai le ai ho India ti taw ta na ai ho channel India sunga kui na ngai sang pe na sportsman not badminton na sai daw te any sports person na ngai sang pe sports maybe football, basketball, cricket his own. Basketball na basketball ngai sang na ai le apha in ai le tuin kimkim pau ko manasi kit no hitin ai le enjoy hin sai bangin hi chi sports hin career tam ta kisim thai ti yong isai win na ai le hi chi career ho hi through pt da parents guidance kha jong very much important he na itivin ai le enjoy now hi aneu pe na hi in kim hi ai le ali ho hi enjoy sai bangin kim nui zo hin sai ta in graduate chai adang dang ma ho self chi thai tam ta ta we ti na ai le tu in enjoy sai bangin ko ho Kuki society family ho ti taw te na sports lunglu now jong ni tam ta no mai thai hi na ai ma ka hin sai bangin nu la pa in chi sports nang dakar poi lekha pathian kisimin to tam ta im da po win na hi ta bang correction mindset ho ai comment na ga pi thai dam society ki pa min I ho society ho nu la pa te ho di a Kuki cha te ho ko ma ka se nom chu cha te ho hi atalen nei dung zui wa hi football he diam EP diam na chi hi ichi piu phat he tai ji chu na cha khat chu football pe tha thanom khat chu le kha sim sa gu na le chu sit na ne lo mai thi na ji chun tu lai hi adi in I ho thing lang mi ho chapang class 4 ai lo le class 3 a pat hin sim Kun Jong Youth Affairs and Sports Yas ai lo le Sport Authority of India SAI ai lo le National Sports National Sports University NSU na iti tu tua yang he thumle li jo Manipur sungai iti ho he awareness nei lo jap ju ham sapang ho athanuk naw khara chu amo hin ava dingo le kha yo sim sa dingo chip do chip sa dingo e ho cha yong hin lai ding ti facility su ke na NSA SAI e lo le NSU iti ho a he NSU University pen yong hi na cha khat chu class 12 a hin cha ya a hi le ama chun football lang hian nang ipilang hi rong le bachelor degree ala no mai le ja la the ta cho to ai
Center Sports University in New Tajo Manipur ayong hi ai lo le badminton han lang judo han EP yong le ama i professional ani ki chem jo ta poi tiu te na ai wa nga chu ama chun head gil na chu le kha kat sim mai mai hilo wa volleyball na ki chem pang chu volleyball la chu graduation a chai nom le volleyball la graduation a chai the ta football la chai the ta na ti university uma hitan chi hi i ho to a ki boi boi now harau thin muna ki ball pen huna i ho ga ma na lai se di hi chun chilam ma hin mi no mi pa te ho adi in cha te ho ki chip lunglut ani kha hile sapang aneu class 4 5 simla i nei wa hile National Sports University National Sports Academy NSA iti amin icha chu residential form fill up le trial ala dingu boxing and archery hyong le free school long kai sa ding hin ta le sai ki sport of sports authority of India ki di sai ki ti khalom ki hi chang chu hitabang ma ma ja talent ni ho ja sim thi hi ve ti hi in head mai the diu hin hyong le tu nia he avelin kim pa khat hi khat hong hi ka hong hi ji na sapang ho sports lang chu promote ibol the ding i ho society sunga tabang in khat ding ka din chikit le kim chung changa hi nya khat ga se belang ka ki pa na them khat ka pi nom them khat na che hau pu to thang ki ti khat ding le na pat amin ama hin mi ama hi kum som nga la nga plus han hin na ki che ba ngai lu chapong ki che ma a pa kho sa ma chung ki pa ama ji za la hi ka hung ki pui khang he tiong ka se no chukit le ukle khongsai IPS ama yong hin chapong ho chu ki chip mom na pata ke za ki chip sa de ti ni sei pi na ma ka ki pa pi ta le pi kim neo hang sing ama hi nau te ho chu ki chip la pata chip sa de hi boina ha sa na ne le ki tho pom de hi ti EPT da i ho society a hi hung broad minded ti da na koi phung koi chang ke lo wa ki chim thanom ho ai lo le mi professional ta chi nom tabang khat ol ki thu pi thei na ding lunggel ni ti da ti tab tham khat hi i ho society a hin ka hin mun he la chung wa avel tunin hi chi impact channel ngai chan ki pa thu kan se khu me ki pam he jing chu dia line hung wa na ki ho na chung wa ki pa tu ka hin phongin ki sai sai le so ta ding hin na sai zo hi point and then baby Kimkim Khongsai jong a very congrats na you have to try very hard na national international platform na jaw na dinga team impact tv jong ka ga encourage tin chule tu ni ji talk so na hung hi ma cha pi ding jong ka nei powin ichi hi Kohi industry ako na hi gift and refreshment sponsor hi na chi hi nei na la pi di wa kan pi hin ti pa Kimkim aban ban ni ga pi aban le hi chi memento yong hi pu Pauline Thang Khongsai family hoin Chipinthei Talkshow hung na memento zo hi sponsor hin pi chong hi Impact TV Kuki channel thalena kan pi ki na he aban mi khat hin sai pe phat ni ta po bin na Impact TV Kuki channel le khu hi industry to le hi chi chipi memento sponsor pa ko mai pin na sen ma phat nei to cha chan hin sai pi organ agan okay I hak Kimkim family gi tarap tagi koi respected brother Bir Thiam khoi hi gi team noibu sumba the opportunity TV ba noi gi product se pizza gi da makta khoi hen team gi mathak ta harau ba phangduk chari sigumba product si kondang da khoi Manipur bu sin thum na joy chan boy sinu thank you ai le ki team nu ko ma memento chung chang thank you so much Bir Thijam Managing Director of HOI
for giving us nice refreshment. And then I also like to thank Pu Major L. Pauline Thang Khongsai for giving us this memento to our family. And we also like to thank Impact TV for giving us a nice opportunity to talk in this show. Thank you so much. To the producer Khailun also. And then I also thank everyone, the workers, everyone here. Thank you. พี่ฮอสงกี่ป่าววินนะอะไรกิมกิมนั่งละกี่ป่าวทุกสมศักดิ์เสียงนี่กี่ป่าว Impact TV Kuki channel จุนะอะไรคุยที่ industry จุนะมาสังกี่ไปติด Twitter นั่นเนี่ยหลังนะกี่ป่าวแห่งสิ่งอินทรากันใส่บางอินกิมกิมสองห้อยจะอินนะ national international platform สองอัลหุ่นนั่นดิ่งอินห้อยจะอินจิลเขาเอาหิตินจุเลยนั่งนี่สอง Ace has no bar นะกุมินbar จุเลย wall asim point นะบอกไทยบอลดิว history ขันนักเรียนเอาหิจัย not only Manipur SEIMINLAL Kuki จาติอาจารย์ก็ทั้งอันตายหินะ family หิที่gold medal นะป้อนสักเกี่ยวนะมูฮิ Ace group มานั่งนี่สองกิมสังนั่งนี่สองนะหัวทุ่มน้องกิเตะดิวหิจัยนะ national international platform มาลิตาเห็นเราที่ช่วยด่าเซลล์เห็นที่นั่นจะยังไง once again congrats ก็ congrats กิมThank you. Dunia ni Impact TV Kuki channel Chipinthei Talkshow chui chan chun chai he tin inja khain sai bangin ho Kuki society adinga gold medalist mu family ama sa pen jong hi na mo support na bolo hi tin akichit na pp jong na ve pi jing hoi ti chu ga se chen insta hello le YouTube channel na yong le ana subscribe me ti ana like pi ti chu kain sai tin dunia ding hi chan hin kain sai chu le ti soi vet na vai phatom pino Impact TV Kuki channel official website hello le YouTube ma feedback le comment hin pi thewi dunia ding hi chan hin kain sai mu tin na Chipinthei Talkshow ve jo sin na bon chawin mangpha